muri ayo magambo bari kugusebya komeza unambe ku Mana, mu maso y'abakuroga komeza utinde imbere y'Imana, mu maso y'ibiguhiga komeza unambe ku Mana. Imbere ni heza, imbere ni heza, imbere ni heza. Ikitwereka kuri mu mugambi w'Imana bitangira baguca indege bikaza kurangira bari guserebura ko wabanye nayo. Ikintu kitwereka kuri mu mugambi w'Imana uzagera kure nuko watangije urugamba kuri wowe ari nawe uza mu kirori yuko cyarangiye. Ariko n'abantu bari bicaye muno babonye bagiye guseba kandi abahagurukije igisebo bahari baje guserebura ubugi Imana yabatabaye bakazamo. Ukabuze ko umuntu akuroga wagira abashitsi akaba ari wowe wa mbere uza mu rugi wawe kandi ari wowe wateguraga kupfa. Atukuze baba. Umva ikindi cya kabiri kikwereka ko uzagera kure kubera misiyo y'Imana. Igihe cyose ubona imiryango yakuvuyeho jya umenya ko ari bwo Imana igiye gukora. Nibyo. Ntabwo Imana ishobora kukuzanira amaboko y'iruhande umuryango mugikunigita. Murabanza bikavaho ugahura n'Imana. Ndashaka kukubwira kandi ukitwa kwikonegita n'Imana. Urareba iyo ufashe telefone ukayikonegita murambure ntabwo bivugira muri telefone, bivugira uyu munsi ndashaka kugira ngo wowe urekure wikonegite n'Imana. Wikonegite n'iki? Iyo ngwara yawe uyikonegite n'Imana, uwo mubabaro wawe ukonegite n'Imana. Kube the start of prayers okete yaba. Hallelujah. Fabinifo muyandi magambo izindi bluetooth nakanwa kabandi bantu bakureho. Wowe shiramo Imana gusa muri ayo madeni, ushiramo Imana muri iyo ngwara, ushiramo Imana. Hallelujah. Aho yo wikonegise n'Imana umurosa aje kukuroga agasanga ari kuroga Imana kandi Imana nabyigira gute irogeka. Aho yarazingara gusanga akahasanga marayika akamubwira ngo wibeshye icyerekezo. Ni hahandi uzasanga umukiranutsi bahinduka bakubwira turiya muntu ni umurozi atararoga biteye ubwoba. Kubera iki? Ibintu yabonye kuri wowe bitandukanye n'abo yaroze. Hari amaraso ameneka n'atameneka. Hallelujah. Professor Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Hari abantu bapfa hari n'abadapfa. Muri uku kwezi no muri iki cyumweru ngukuye ku rutonde rwo kumenyerwa n'abadayimoni, rwo kumenyerwa n'imyuka mibi, rwo kumenyerwa n'abarozi, rwo kumenyerwa. Ndagukura ku urwo rutonde bari baragukonegise narwo. Tayazabana foria binimata kosya. Ndagukura ku urwo rutonde. Urutonde bagushizeho ngo nduzarongorwa ndarugukuraho mu izina rya Yesu. Ja ku rutonde rwo kurongorwa bavuze ko ndakazi wabona, akira akazi mu maraso ya Yesu. Muri hano muri beza cyane mwatuma Imana ivugamye. Kubera iki? Urutonde bari baragushizeho rurarura. Hari abantu bwira urutonde niki? Nigihe umuntu akora dosiye y'abandi agomba kuzica akarugushiramo, agafata mu bana wabya akavuga ati kanaka azabyara ariko ntibazagira icyo bamara. Bantu kabyara abantu cigisha bakiga ariko diplome bagashira hari akazi bakade poza bikanane kubera babashize ku rutonde yuko ndaco bazakumarira. Ahantu hari ibyiza abantu baraza. Ntabwo mbigeranya n'ubushi ahubwo ahantu hose ari ibyiza abantu barizana utabahamagaye. Ahantu urugo rwose rurimo umugisha ba marene baraboneka utarabahamagara. Uzi umukobwa uriho amavuta Yesu ari mu mugisha, ba marene bagenda babimusaba wampa barangaza kuberama kandi n'abanyembaraga wowe wabona gutatinyuka kubibasaba ariko kuko hari Imana yavuze. Kubera ko hari Imana yavuze bapare bakizana utabahamagaye kuko hari Imana yavuze. Ariko hari abandi Imana yavuganye nabo. Kuba Imana yaravuganye nawe bitinda bitebuke bizasohora.
babwira bagende gake, ni muri weekend Imana ije kubikora, bagende gakeya. Bagende gake. Hari abantu bazi kitabara muri weekend gusa, oya no mu mibyizi Imana ije ibikora ikabiga. Hari umugabo Imana yigeze kubwira ngo nzajya nkwambika ikoti rya buri munsi, uko abyutsa agashyiramo ikoti, uko abyutsa agashyiramo ikoti. Noneho bagenzi baramubaza ati ariko wa mugabo we, ahari ndi witiranyaga iminsi no mu mibyizi ikoti wa mubyeyi we, no mu mibyizi iribaya ni base ibintu bireme ibintu seukana. Arababwira tumva mwabantu mwe, Imana yambwiye ko izandabara mu minsi y'imibyizi no muri weekend bikamera ng'ibihuje kimwe. Hari uburyo Imana igutabara waba unagiye mu kazi bakagira ngo ugiye mu kirori cyangwa mu nama y'abaminisitiri. Kubera iki? Imana yahinduye ibihe. Ndasengera umuntu uri mwaya materaniro, Imana ihindura ibihe ku buzima bwa Zotara Bavokarias. Imana ihindura ibihe. Amen. Kandi bari baramutereje umwuka wo kuzapfa adahinduranyije n'umwenda. Arababwira ngo mwebwe mwareka ngambara, muzi uburyo nataga ngamesa umwenda gumwe ariwo ndi bwongera kubyukana mu gitondo. None Imana ingubise costume ngende nzihunike, nzazambara ufite ikibyimba kimeneke. Reka mbwira umuntu wicaye hano, niba ugifite icyizere no kubana n'Imana, icyo yavuze ntabwo uzaja munsi y'itaka itaragisohoza. Wowe akabazo gato karaza ngo rubyaka, oya muntu wese uzaba indwara cya mu bikomeye. Gute bakubwiye ko indwara ica mu muhanda ikasora hagiye ngo byabaye indwara? Na amaranga n'amapeta arakorerwa, n'icyubahiro kirakorerwa, n'urugo rwiza rurakorerwa. Hantu hose ushaka kujya harakorerwa, birakorerwa cyane. Nusengera umugabo ukamubona uzasigara uhanganye n'urubyaro, nubona urubyaro rumonetse sengera n'ubujya abana baziga bakabaho. Ibyo nibiboneka sengera gature naho uzarama, usabe n'ubugingo buhora. Naho wowe Imana iragukubita umugabo ngo nageze iyo nge, hoya biracyari mu marushanwa. Nubona uriyo ukajyama iwawe birahari, menya ko hari waraye ubibuze. N'ubitwara nabi urabyuka byimukiyeyo. Kisiteye kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Wari uzi ko wicaye hano ari nabo musenga n'abagusabira gupfa kandi mwitwa ko musenga Imana imwe? Akakureba gusa uburyo wibaniye n'umugabo kavuga ati karakagore gakoresha iki wakabyarawe. Kareba uburyo ibogaru yifunze kandi we byaraye ntabwo abantu bose bababwira ibiri kubabaho. Wifitiye shari undi yamubuze ngo usiko yanyanze, arakureba akavuga ati yibaye yazaga iwanje. Ntabwo ibintu byose babivuga. Nde wakubwiye ko amabanga yo mu mbere wawe yose bayabwira ubonetse? Hari ibikubaho utagomba kubwira siko na nyoko ukarwana narwo, kabwira Imana ati yubakiye data na mama nje yawusanya nabikanyubakira ibirenze ibyabo. Urugamba ruri wanje ndabizi ruzasohoka, abadayimoni binjiye wanje bazasohoka, ubukene bwinjiye wanje buzasohoka, agahinda kinjiye wanje kazasohoka, bitewe n'uburyo wikonegise n'Imana. Yego. Haleluya. Amen. Uracyacimbagira, uracyagendana n'uwaraye asambanye kabiri mu munsi ngo uzagera hese. Akwigisha uburyo ari byo bifite inyungu. Hari ibintu ugomba kurekura, ugakura mu mubare wawe, ukegerana n'ibifite imibare ikomeye. Gihe cyose utinanye n'umunyabitekerezo bikeya urarwara. Eliya yo yumvira aba bana b'abahanuzi yari guhubuka imbere ya Elisa, ariko aratuza. Elisa cya bugufiya aravuga ati databuja ngomba kugenda mfite makeya. Ibyo ndabizi mu byihorenze uburyo nzakorana, kubera ko bari barabanye igihe kinini. Yego. Ndaraza umusugu umwe agashaka gusenya ibyo wubatse igihe kinini. Ngo uramuntu murekare mukwakisha aza aho mwahuriye. Siba nimero ye. Nawe waba watwaye ubwenge Satani yagutwaye ngo yango ndamureka. Oya. Nta muntu wirukanganye n'ibyirukanga agerayo.
Bibutse ko Imana idadutumye ngo isi duhindure, iradutumye ngo isi tuyihindure. Siriruka wirukanganye nayo wagwa mu manga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yari yaramureba. Elisa arakomeza amunamba amukubita amaso. Abona umwitero guragurutse. Ndiyamukuraho amaso, ariko amaso ari kuri Eliya ari kumwitero. Turamwitero wasanga ariyo password irambuza n'umugabane wa databuja. Uriya mu mwitero wasanga ariko reka nkubwire, Imana mu gutabara kwayo yagutabarira mu busabusa. Ntabwo biziwe. Wowe ukabona birashize ariko mu busabusa akaba ari Imana ikora. Yego. Maze impamvu Imana ikora mu busabusa itakora muri byinji bigihari. Ikoreye muri byinji wavuga ngo ni inyongere yahamagaye ibindi. Yego. Fango kuko byari byuze byahamagaye byene wa, ariko iyo bishize nibwo Imana igaragara. Ngo yari sanga afata wa mwitero awukubita amazi. Awukubita iki? Amazi. Abana b'abahanuzi atarawufata baramukobaga ati kagusize turareba ukurabaho. Reka nkubwire, reka batagira umumaro basohoke mu buzima bwawe, aho umumaro nibwo bagiye kuboneka. Basohoke. Reka ibintu bitagira umumaro bisohoke mu buzima bwawe. Inshuti zitagira umumaro zisohoke mu buzima bwawe. Izo njyajya zigukereza zisohoke mu buzima bwawe. Abataguhereza misiyo nzima basohoke mu buzima bwawe. Imana iguhuze n'abazima bafite umumaro mu izina rya Yesu. Haleluya. Utunze abantu 500 muri telefone ariko ukabura inzu. Sivyo. Waretse bagasohoka, Imana ikaza n'umwe w'umumaro. Warisubana n'abafite akazi ariko nawe uragura ibwira ati wakwanganya ugakora hari ngakwicire n'ijisho. Waretse bagasohoka, Imana ikaza nabo umumaro. Ngo yango ngubuze napfa yagenda ukareba kura pase. Sivyo. Igihe cyose ukirambirije ku muntu urakena ukababara ugakomereka. Igihe ugifite umuntu uvuga ngo uyu muntu amubuze ndibyashoboka, mureka agenda. Ureka hari abatipe n'abakobwa hano hanze n'abamama beza n'abagabo bazi kubikora bikagenda neza, bagushigikira ukabura icyerekezo ukabata abo bantu babaga. Ndimo kugusabira uyu munsi Imana iguhuze n'umuntu ukwamora inguma zose ufite ku mutima wawe. Haleluya. Afata wa mwitera ukubita amazi acikamo kangahe? Kabiri. Naguhanureba icikemo kabiri. Haleluya.